su sva grla unutar start mašine, trka je puštena na čelu, Caravaggio, Vanilla Sky, kao da ima možda blagu prednost, sačekat ćemo da grla izađu iz krivine, vidimo ko je na kojoj poziciji, Caravaggio, Vanilla Sky, Iconist, Vanilla Sky. Iconist na čelu, Vanilla Sky na drugoj poziciji, treća pozicija za Fieribonda. Na četvrtoj poziciji galopira Shiny Star sa leve strane, prednost ima u odnosu na Shiny Star. Caravaggio, zatim Night Star, na čelu ove trke Iconist, Vanilla Sky, treća pozicija Fieribond, četvrta pozicija Caravaggio, peta pozicija Shiny Star, potom Night Star. Na čelu ove trke je Iconist iz Ergele Ljubičevo, na drugoj poziciji na sedlu mu je Vanilla Sky, Fugovakći, na trećoj poziciji galopira Fieribond, na četvrtoj poziciji Eldoradovo dete Caravaggio, potom 2-3 dužine, pa Shiny Star, a onda dužina i po, pa Night Star. Na čelu ove trke dve dužine prednosti ima Iconist, osvrće se preko levog ramena učenik Vasiljević. Vanilla Sky pokušava da ispoštuje tempo, isprati tempo Iconista, u tome uspeva, za trenutak se odvaja od Fieribonda, ima 3/4 dužine konjskog tela prednosti u odnosu na Alatoksina Dragona Palsa. Na četvrtoj poziciji Caravaggio, na petoj priključak hvata Night Star, na začelju Shiny Star, na začelju Night Star. Trku vodi dalje Iconist, napad Caravaggio, Iconist, Caravaggio na čelu, Iconist na drugoj poziciji, Vanilla Sky na trećoj, iznutra pokušava da se zadrži u guži Fieribond, Caravaggio, Fieribond, Iconist, Vanilla Sky, Caravaggio, Fieribond, Iconist, Caravaggio, Fieribond, Iconist, Vanilla Sky, Caravaggio, Fieribond, kakva borba za treće mesto! Ko je ovde treći? Iznutra Iconist, polja Vanilla Sky, potom Shiny Lady, pa evo Shiny Star, pa evo i Night Star.